Ndagira ngo rero twihuse cyane turebere hamwe izi breaking news mu by'ukuri n'amakuru ateye agahinda n'igihombo gikabije kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abifatanyije nabo barimo SADC kuri ubu ngubu niza imbere cyane niyo yambariye urugamba ngirashaka kurimbura burundu abarwanyi ba M23. Ariko rero bimwe mu bikoresho by'iri huriro rya leta bitangiye noneho guhanurwa ndetse no kwangizwa n'aba barwanyi ba M23 nabo bavuze ko bagomba gukubitira hari ibinzega ushaka kubitambika wese. N'igihombo gikomeye cyane tugiye kuba tugarukaho ni drone igura kayabo kama miliyoni mu madolari y'abanyamerika. Aya rero amaze guhira hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi rero drone ya CH ubwahambanje kuyibasobanurira ni mbere gato yuko wenda omoza kuri breaking news ni ku makuru yemeza ko yamaze guhanurwayo. Ni drone ya CH4 igura hagati ya miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika. N'amafaranga menshi cyane kubera ko nk'ubwo ngubwo uyashyize mu manyarwanda kuri ubu ngubu ivunjisha uko rihagaze nasaga miliyari 2 n'ibice 5 cyangwa se miliyari 2 na miliyoni 500 zose ni mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Ayo yose ahiriye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni drone y'indwanyi cyane gusa idafite ubwirinzi buhambaye. Rero amakuru yagiye hanze nuko abantu bamwe bari muri special force za M23 bayihanuye, ndetse rero M23 binyuze muri Bertrand Bisimwa, uyu ni perezida w'uyu mutwe, yabyemeje. Aha rero ni igikuba cyacitse hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko izo drone rero ni nazo bavugaga ko bazifashisha barasa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Aho rero kuri ubu ngubu ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi. Byagenze bite rero? Ndagira ngo tubanze turebere hamwe ibijyanye n'iyi nkuru. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Masisi haravugwa ihanurwa ry'indege itagira abapilote cyangwa se drone. Ni mu mirwano yahuje FARDC na M23. Biravugwa ko iyi drone yahanuwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ubwo rero yacaracaraga hejuru y'ikirere cya Nyiragongo. Ni nyuma yuko kuri uyu wa gatandatu FARDC yari yakoresheje iyi drone mu kugaba ibitero karahabutaka kuri M23 ihitana abaturage barenga 10 bose b'inzirakarengane. Iyi mirwano yatangiye hafi ni mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere aho FARDC yatangiye igaba igitero karahabutaka ku barwanyi ba M23 nabo rero batangira kwirwanaho. Ari naho rero havuye ihanurwa ry'idrone ndimo kubabwira ikunze gukoreshwa n'igisirikare cya Kongo kiri kumwe n'abacancuro, kuko bivugwa kenshi ko aba bacancuro nibo rero n'ubundi ngo bakoresha izi drone bavugaga ko zishaka kurasa mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi drone yahanuwe iri mu kirere twari twabigarutseho, ikaba ari yo mu bwoko bwa CH4, bikavuga ko ifite agaciro karenga miliyari 2.5 zose mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaba ifite ubushobozi bwo kugera ku butumburukire bwa kilometero 3,500 n'ibihumbi 5. Iyi drone ihanuwe yiyongera ku yindi iherutse guhanurwa mu minsi yashize ubwo yarimo ifata amashusho yagombaga gukoreshwa n'aba barwanyi cyangwa se no guhesha inzira indege ya Sokoyi kugira ngo irase kuri M23. Twabigarutse inshuro nyinshi mu nkuru zacu ko mbere yuko indege za Sokoyi zifata ikirere zigiye ku rugamba zibanza kubanzirizwa n'utundi tudrone dutoya tujya gufata amafoto n'amashusho yaho ziri bujye kurasa. Uretse iyi mirwano yaramukiye muri Masisi kuri uyu wa mbere, ni ku munsi w'ejo hashize n'undi no ku cyumweru ni mu gace ka Tongo. Hari amakuru avuga ko M23 yakozanyijeho n'umutwe wa FDLR haraswa amasasu menshi cyane mu gace gakikije Kicanga ni muri Chahemba. Uko gukozanyaho rero kukaba kuri mu byatumye kuri iki cyumweru tariki ya 7 Mutarama ni muri iki gihugu hashyirwaho ubuyobozi bushya bw'ingabo ni mu turere twa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse na Equateur. Ku mbuga nkoranyambaga ho ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho, hari n'abavuze rero byinshi kuri iyi drone. Ubundi rero ngo nta foto nta cyabaye, mu kanya gato cyane gashize nibwo amafoto yatangiye kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, aho nawe imbere uribonera ibyabaye ku gisirikare cya leta. Ngiyo drone rwose ngizarasa mu gihugu cy'u Rwanda ihanuriwe i Masisi. Ça vraiment il faut bien noter ça
kuko ngo n'abasenga baravuga ati we kwihana icyaha ntabwo bikuraho icyo cyaha, urababarira ariko ntawe ukibagirwa. Ça il faut bien noter ça. Donc l'avenir ni est igomba kuyifata amen, ikayifata nk'uko Alliance Fleuve Congo imeze, abana bayituri bari kwicwa bagatabarwa, abana ba Masisi na Rucuru na Nyiragongo Goma bari kwicwa bagatabarwa, naho kurindira ko Katanga yazaza gufasha ikintu nacyo. Alors en conclusion, l'avenir, yes, urakoze, ariko si ntabwo nashatse kuvuga ngo bishire hamwe ngo babe nk'igihugu cyangwa iki byose. Nashatse kuvuga le fait qu'il se morcelle, donc c'est-à-dire bo bakiokupa na Katanga yabo ikava muri RDC, nimba mbivugishije clairement, hanyuma noneho Alliance Fleuve Congo ikaba wa mukasi, mais de l'autre côté ni avenir, ariko wayisubije iyo ni avenir. Yes, byashoboka, ariko bakatangira ko bahuza bagira. Oya, nabo ntibazahuza bibagoye, kuko abantu ba Lualaba nibo biyumva ko ari abakire, kuko niba ari cobalt na ntuza na cuivre nyinshi cyane. Abantu baho Katanga nabo bakiyumva nko bakomeye, ko bafite lithium na coltan nyinshi. None abantu ba Holomami bahita ko ari territoire y'abakene, hari akamina na ahantu nta mutungo kamere mwinshi uhari, bakumva ko nabo batababegera, nabo baje kubarya. Alors niba bonyine batumvikana, ntabwo nshaka kuvuga abapolitisiye bahakomoka, urebye ukuntu barwana, kuko bamwe bashigikiye Tshisekedi bo muri Katanga, abandi bava mu yindi province bashigikira Ntuza Kabila. Urumva ko bonyine mo entre eux Katange, nubwo barwanira unité katangeze, mais en soi hagati yabo ntabwo bumvikana, kuko niyo mpamvu batahuriza sur une idéal commun. Par rapport ahubwo y'abantu ba Kivu n'abantu ba Ituri bumva ko bahuje kandi batayifitanye lien iri originel nk'abakatange. Iyo niyo seule différence, kandi abahemu gasanga na abantu bazi guhaguruka, bazi gufata decision. Urabuze. Allo, muranyumva? Wagarutse. Yes, navuga ko ntabwo bagira musimamo par rapport y'abana bayituri. Ndavati je donne l'exemple ya Thomas Lubanga wahagurutse ahagarika genocide y'abahema yari kuba entre 2000 na 2003, nubwo bamugiriye complot mujyana rahe, ariko yaragarutse. Rumva tukavuga nka musimamo wa Fande Makenga agahaguruka akareka ibyubahiro bye, yari komande ukomeye cyane muri Sud Kivu, ayobora ingabo nyinshi cyane n'amafaranga menshi arayasiga ajya mu ishyamba. Icyo ngiye kubona Katanga qui peut faire iyo sacrifice ntago byoroshye cyane nk'ukuntu mbazi ukuntu nahabaye. Donc OK, ibyiwabo nibabikomeze turabarebera, mais Congo itile nikomeze ibyayo. Je pense c'est plus simple pour éviter ko ibyabaye kira bitazongera tena kugaruka nkuko nabivuze muri jurisprudence. OK, urakoze Oxygène, uransubije. De toutes les façons bakomeze urugamba rwabo, natwe dukomeze urwacu. Ntibibagirwe ku following. Urakoze, reka ndeke. Merci, c'est gentil, je le fais tout de suite. Activiste, hari ikindi kibazo? Activiste wababwira uko bakurikirana? Asingi ko ari nje wari ukurikiye. Okay. Tekereza yuko muzungu agiye gukurikiraho, haze gukurikiraho Guillaume. Noneho ubwo bicyarongera garuke nanone. Thank you kabisa. Kude chapeau kuri frère Oxygène, vraiment asobanura ibintu neza. Nge nazamutse ibyinshi byose yabivuze kabisa bizima. Nazamutse ndi gushaka kubwira Beke kuri ibyo byo kuvuga ngo tubizere twe nk'abandi. Iriya ni inyungu ya politike, ubifata nk'ibya Eglise, ntabwo ari bireba abatutsi nangwa bireba abakini, bireba abanyekongo bose abashigikiye revolution. Nibo bose bari muri iriya AFC, kuko bose bahuje inyungu za politiki. N'ubundi bari mu zira coalition zabayeho, twapfaga bahari kera bari ku butegetsi bisanzwe. Ntabwo ari kuvuga ngo ni urukundo badufitiye nangwa impuwe, bose bazicara bagabane inyungu za politiki. Akantu Oxygène avuze keza cyane ku bakatange, na biriya andi makuru aravuga ko bariya ari intasi
faci zo kuba ari kugira ngo bazaturubize cyangwa se badestabilize AFC, ariko nayo ubwayo bavuga ko ibi baraziranye abakatanye n'ubundi byari kuzahinduka nyuma bakabahinduka AFC. So nanjye n'andi makuru nagiye numva ku ruhande, naho byo niko bameze. Uretse nabyo n'uyu Kifwa andi makuru avuga ko